mapaisama no may palagi kanya. Inang tawen ko'y dirugiya agan sayo akan taag. Itirabaw bukot tinwa iti ina pagpaspasturan. Ngunit itong mataya isudat orkestra 1990. Ti damok ti agiplaka ket nalukdan nga ti talon tinapilik alubong limanyag dagit ti silaw tapnon maris ti aglawlaw makatitilan nga palakpak isudat mang mangegat kanya na nagpardasen isang apuluket inamatawen kas marapag karik matlaeng ang nagtulit ti parawen kanyan anak samiten dagiti aldaw no inak nagipen no mabaling maulit manen isang apuluket inamatawen isang apuluket inamatawen. No ajak bimak na ngem narway ti papagayam nasarakan pa'y kaingungon pagwada nakapungan maabunga inyekta ragsak nga awan umarta dagitoy ti tropeo aliw-liwaday to'y puso anya na nagpagdasen isang apuluket inamatawen kas marapag darik matlaeng anak tulit ti parawen anya na nagsamiten dagiti aldaw no inak lagipen no mabaling maulit manen isang apuluket inamatawen lumantay yak inlanan nagan mo dito'y kanta dawatag indengam kumar dito'y asabot mo ka kasing nagpayaman ayat mo na indaglan di kanto malipatan urayin tun kaanuman andyan na nagpagdasen isang apuluket inamatawen kas marapag darik matlaeng ang nagtulit ti parawen anyan anak samkiten dagiti aldaw no inak nagipen no mabaling maulit manen isang apuluket inamatawen isang apuluket inamatawen isang apuluket inamatawen.